Dumelang bana, dumelang metswalle ya ka. Bana e ka sentse le nkemetse tje. Ho jwang? Bana ba batle ya ka. Le batle ya ka kang jwale bana ba? Le bana ba iterekile ha ka kang. Ehle. Le sentse le itukiseditse Sabata. Ke a bona. Ke a bona le batle ho. Ke nna tsatsing lena a tlo le etsetsa thuto e kgutshwanyane ya lona bana ba ka. Ke matla rapela mo, ke batla ho rapela. E reng ke rapele tsatsing lena, e reng ho rapele mang? Rapele nna, re inamiseng dihlooho thapelong re rapeleng. Ntate haelang, ntate wa Morena le Mmoloki wa rona Jesu Kreste, ke rona bana re le bana re tlile ka pele ho wena Jehova, re tlo ithuta ka wena, re kopa o ko re thuse re be bana ba mamelang, ditsebe tsena di thibolohe, di tswe dikonokono, jwale re tsebe ho utlwa hantle ka Jesu Kreste Morena le Mmoloki, ra rapela, amen. A tseba ke lebetseng pale ke le tshwaretseng yona le ke be la tseba butleng ke le tshwaretse dintho ke tsena tse ntle ke tsena, ke kopa le njwetse ke matseba nna ntho e ke ntho ke pere ntho wa bona ke pere ntho e tswa sefateng sa pere e tswa sefateng sa pere ya ho hona o tlo njwetse ho hona ke mang a tsebang nna ntho e keng e ke tshwereng utlwe ke ya tabeng ke morara ntwena e tswa sefateng sa pere tswa sefateng sa morara ho hona sheba mona ke o cheatile mo ke swerelamune kapo lemon e tswa sefateng sa lemon. Jwale ke le tshwaretse e nngwe e thata ke ena e thata haholo re ke change tle ke le bona ke le tshwaretse tsona dingata itseng bona ho ke pomegranate ntate e tswa sefateng sa pomegranate ke ba e fumana sefateng sa swerelamune. So namune tswa sefateng sa namune, pere tswa sefateng sa pere, apole tswa sefateng sa apole. Ke ba fumana swerelamune e se hlahileng qemo e reng ke le balle ditaba tsa Morena Modimo ha Morena Jesu a bua ka ditaba tsena. Re bala ho buka ya Mateu kgaolo ke kgaolo e feng e ke tshwereng ke 7 ke a kgolwa. E 7 e re sefate le ditholwana tsa teng. Ho bonang ke bala ho verse 15 e re bonang le hlokomele baprofeta ba etsang ba bohata ba tla ho lona ba apere diphahlo tse kang ke dinku fela ka hare e le diphiri kapa diphokojwe. Jwale verse 16 ke e rata haholo e re empa lona le tla ba tseba ka ditholwana tsa bona. Ebile moo bua le Morena Jesu wa botsa hore na bathong ba Morena morara o tswa sefateng sa mahlaka kapo morara o tswa sefateng sa fekga kapo pere o e fumana sefateng sa morara kapo lemunu o e fumana sefateng sa pomegranate. O re no, ha o jwalo, le ka tsela e tshwanang batho sefate se seng le se seng se lokileng se tlisa ditholwana tsa teng tse lokileng. Verse 18 e re sefate se nepahetseng se ke sa tlisa ditholwana tse fosahetseng. O ke ba fumana o so kga ntho tse fosahetseng, o tlameha hore o hapere ebe o so iphumana o so kga nthong o fele o sa e tsebeng e sa jeyeng, kapo o ile sefateng sa swerelamune o so fumana perekisi kapo sa perekisi. Morena Modimo fate se seng le se seng le se seng le se seng o tla se bona ha se beha sena ke sa morara hobane ke ona morara ebile o monate ona butse ko je ke tseba ho bona monate o thabile ka monate morara o tswa le pere e lang ka le bona ka ntho tse ka ba swaba ntho e hlahella mona batho ba o bona re tshwere dipere mara re tshwere dirara mona re tshwere dilamune di-pomegranate o tseba morara o tla sefateng sa swerelamune o tla fumana pere sefateng sa morara pere e tla sefateng sa pere pomegranate e tla sefateng sa morara ona o hlaha sefateng sa morara. Ntho engwe le engwe e hlaha sefateng seo. So sefate ha o sa tsebe hantle hona fate se se banna makala ana ke a tseba ke a pere ke a morara ke a pomegranate ho tla etsahala ha o sa tsebe ko fela o ememe hanyane ho fihlela ho ba o hlaha di-fruits o so bona
ke la mono ha o sa tsena ke sa hela ke pere le a bona jwale he Morena Modimo he le gore o re re tsebe batho ba babe ha re no ba tseba ka dipelong batho ba sa re tshwareng hantle batho ba seng batle ha re ba bone ha re no ba bona hoba re no tseba letho fela Morena Modimo o bone mesebetsi ya bona ha o bona hore yena wa rwakana enwa sekolong ngwaneo wa tseba fate se ke sa ha se motho a nepahetseng ha o qala o bona o utswa dintho kapa ha o tla ba bang sekolong o tseba hey wena stop doing that ska nna etsa ntho tseno ska o tla bana ba bang hobane ha o sefate se hantle jwale Morena Modimo hore le rona re be difate tse jwang tse hantle re bonahale ka mesebetsi ya rona ke mesebetsi ya batho ba lokileng he Bebele ya e hlalosa ya re batho ba lokileng kapa bana ba lokileng ba sharp o ba bona ka mesebetsi ya bona ho thwe o tla bona ba na le kutlwelo bohloko ba utlwela ba bang bohloko o tsebe ke ngwana a lokileng eno o tsebe tholwa fate seo tsebe ngwana eno ke a lokileng hampe ha o qala ho bona mesebetsi ya hae a fa ba bang dijo tsa hae a ba arolela a bapala le ba bang ka di-toy tsa bona a rata ba bang haholo a tsamaya le bona a ba buisa hantle a ba bapadisa hantle a ba fa di-fruits tsa bona ha tlile le tsona sekolong ba shera ba ja mmoho o tsebe eo ngwana tholwana ena ke fruit e jwang e hantle akere jwale re tlameha re be bana ba hantle batho ba re bone ka mesebetsi ya rona kapa ka di-fruits tsa rona ke thero ke thuto ya rona ya bana ya tsatsing lena e fella mona nto etsis o utlwile le jwang o utlwile reng o tlo rapela ke o batla ho rapela fela ntjwetse pele na o utlwileng pele o utlwileng fela o utlwile hore bana ba be ngwana we must share and we must know which fruit comes from which tree and not say bad words to one another. Ke re o ntso bona le ntse le utlwe le seke la bua mantswe a mabe ho ba bang le seke la rwakana le fanane jwale le tsebe hore le be di-fruits tse jwang tse ntle tse hlahang sefateng se setle ntho tse wa re rapella he re rapelle ntho tse kwala mahlo he re rapella. Let us pray. Our dear Heavenly Father, please be with us. Please, thank you for being with us while we did our children's story. And please be with us while we go to church and talk more about you. In Jesus' name, amen. Amen. We love your story. Yes, we do. We thank you. Yes, we do. So don't forget to come again to come on. Oh yes, to tell us more. Somebody the story, bana. Bye bye. Bye bye.